Gumbas pungut ki kun samla kan the bar chendrang jang ga jala Meghalaya ken lek ban ni shumta shaka jingela kai Muay Thai kabala tip kum ka World Muay Thai Championship ka ban solong ha Bangkok Thailand nadu ka khatbai trik hadu arpau trik nailar arjar arpsau ha jingi kendu bat kelat Thai kubor nagaliang presiden jang ka Muay Thai jang ga jala uba esun ulang ba kani ka jingela ishumta ki samla shaka ni ka jingela kai kila pengkre ba khnang ba yenyo wanra nam pat buram ya ka jala parikari India Shushu ula kerpat yang sarkar bahkan harap lem ya ka bailut bicep yakini ki samla ya lakai Trong các Muay Thai Association of Meghalaya, wala đang simla konvoy sekretari week member ngi don ngi jong jong kam tegla de kam hoga Muay Thai Association of Meghalaya membership benta syakti ke World Muay Thai Championship kawan salong kedegi IFMA Youth World Championship Muay Thai kawan long nadu kharwei trik hadu arko September arko usau hako ramba jong vibrant capital city Bangkok Thailand. Kini kena ni lalong bahdin bagalong jong ka national lalong ko asal kemungkinan kena kini boleh jungi junior dan sub junior belajar je kilong merum dasuk ngen makulit napo boy nyele ko ka kade ka sipom kadway lai ko ji alpun sarian napo umsne khasau transna ide live san keji Mary Christine umsai sne nyele ka kandre kanyo kade sau arkilo aitin grace napo boy usang sarai ini guna hakas nem kaba karar kalai lai kilo Jennifer Mukim napo makonro is hills nyagune kandre kanyo san sau keji Marna Toro napo Ramsey Boy District kade karar kalai nyagune lai sau keji bat sendrang kilong komnerum Tebok marbenya napo melim iskesihil nyukun khandre penyusna sangpui kiji Damishwa Martin napo Umrari Boy District napo nyukun khasau kadega khasau sansna sansau kiji bangsa nam kerpang warflow nanong krem iskesihil re khandre kanyo sausan kiji andi tero romsek ribolsek kede khasau khasat bat kede san kupra kiji te official dan free judges sangni lang ngin salek lo armut manga anjelusun napo boy nang tabat unsuk sumer napo ceta is kesihil dan kalian ka vision ngipau ya ka jisungu ya ka sports nama ba pincemela ban ya kendo kopor nang kajipun kam jong director dan ringang yo ban ya kendo menteri yang direktor nasi bani sendur lantai po kan koljo lantai po sisal beri tinggal ibu yang application Indonesia nadu ke Arfan Tribun arko asal nam tamar sendep yang ka national confident po asam ke balong lantai po hapo Laksmi Bai tapasya hapo senapu jadi kita yang abu yang ka application hadir ibu yang application tingin cemela bani pendu bagi sport besar nali ulang nika fiction kedai nadu ke aksan trik tengi kermendu lima kajiman jekendu nasi ya director teula ayu ini ketika assurance bahan kalian ke sport insa air tak kalah bijirap tambahan kalian ke assurance kermendu nama apa ngin semlayo nang sponsor bani kemlayo sponsor ini tinggal assurance baik kalian ke sport napo directorate sports ilasyani apa yang tadi ini kemen demi training sayo yang agak bisa ke menginlet telah kalau kuno ada sport telah belajar apa yang demi kena nyilak yo cimta yang ada championship kemasulong hentai manusia presiden telah ada sport mula mana ini mula yo telah bicara pembiang tanya apa nah kemudian telah inti ila nilai naladi tamu ngintip tak nunut misalnya Thai lalai tandra mandai ini semua lalai nadu arja kanyo dia menyo ya risuman bakanika United Muay Thai Association kalau nadu kanyo ter kanyo ngilang koi kena tenda khatna ngim layo nilai te khatna nilai ba laimot kina te kina jung nilai kai na te nilai ran ka
Aka quarter final nyirano dia hadir nentu kelawan Puranano dia arah jarak aku nilai aku Abu Dhabi tegidon kena ni gibe wara yo arti bronze medal nanta Malaysia kemudian kuat medal kumba likely tentang last year ngon Turki dengan kumla yo medal ni bah Thailand last year ni yo medal win bronze medal tingkaman dengan impor bahkan di Mesir taruh kalau dia oleh Kambon dan tingkaman medal teman lausnan ni judul dia kan ke World Championship nomor ke senior idan nakajong youth idan nakajong yaki niki badai ki senior tu salongchen nomor kin sapen bena mata Thailand pun September ban pelong ya kan ke senior men and women Muay Thai Championship lagi IFMA kemudian lapan nanti yang saya tarik dia kemudian bisa diklihat ini menilai keren baru direktur bomba lada pimut menilai sebab sobha ayah kapor kenang penglaban ayah function nomor pengawat bisa yang keren mana orang ngani entah nampak World Championship coba ngani India yang lain bisa lupa kita lagi senior di Kambon mata kasih tambah lada kapur di Tinglut dan nampak sekarang kalau di dalam ayah bisa ada kita gitu yang tentang idon nomor nakalian senior tentang idon women idon ke armature kemudian kejian kai ke bangiden yang cadang ngiden ke klub ngiden kini ki protection ngiden bukan ke kle ngiden kecinggan teh hake elak pada kani ka under 23 kemudian 18 to 23 ngiden kita armature kata kecing penjeklan nang ta elak kemudian elak pada kecing ka Arulai hadu saubo umur kata dengan lah cinta jumita hadu saubo nah daya kan ike elai berkelomba kamdan ceskacu badan ke grup badan dia ngidan ke elbow ngidan ke cingga dan raitang ya ke ceska umur kamdan show sehingga ba mentaru hundiu keman salong mentah apa Thailand kandan ke Asian Indoor Martial Arts kaman salong naru arpun real arulai pau jumba jangan ni upane udon ni urusan na po India tinggal lagi ha ikiles kita nang ni ibon state nilai kumbak kata state urusan ya ketika Asian Indoor Martial Arts kawan solong hipo Thailand tinggal kermen perlu coba persiang penura ya kalah peneliti dan orang taruh mila persiang dulu ya kini baru nilai ha maka IOA ke Indian Olympic Association kalapan manfaat tegiles nak try kini kesin bro nomor ba ngilayo recognition naga IOA naga IOC Indian Olympic Association tang re yo megele am tang pat yo na po India yang ka IOA ke Indian Olympic Association tingidang yele ibn yo yang ka recognition dan nakaliang jong ka MSW ngilayo recognition men subsnap ya ka Muay Thai menindu po ka MSW bat kuma 5 yang saya sisin ba ya ketika meglea game bro kalau bangun tahu penilaian next year kemudian layak bersihkan kemudian nilai tadi senior women empat nilai boy itu banyak bagi semua tak pangiwan press nih ting persyangkilan pak agak pilih nak penilai dan rai keban wak bisa diberi simet mentahi ngisim jenjara ting labu nak boy kepor menangi buang press ni juang pak lara dinu diberi tiba song tenang dan yang ibaran kelut mesti ban promote ya sport trong Muay Thai ni kepat bikin nak impor soha lada pi la ban phone yang presiden secretary dan yang nol ban pujan kata mesti menyerap dan yang punya train utama ban kentil yang sport trong Muay Thai dan ria bangai hadu mata kabah hadu mata nadu kini kisnem promosi ong ipi nadu tertar nadu kanyo tertar nadu mata jauh bangio jengrap simet lagi beli simet kemudian empat jio de leksi yang pelan teh tu tak bagi jengrap dua kalau baik larang iyo jengrap nang government ibaran bisa kena gilet balara iyo jengrap nang government kemudian kena share market no share itu bisa batu betam ke bagi nang gilang kimi pa kina bersai bertendap datang bisa